kubera mu buntu bwawe amahoro ya Yesu Kristo azahora abana nabo uzobahereza urushako rwiza uzobahe kubaka neza uzobahereze kubaka ingo z'umugisha amahoro yawe n'ubuntu bwawe biza bihora bibana nabo ufasha abakozi bawe ubambika amavuta y'imbaraga z'umwuka wera ubahereze kuyobora neza agakiza k'Imana ya Abrahamu kaze gahora kabana nawe wibuka ibyo bagukoreye Mana tukweretse igihugu cacu ca Kongo tukweretse igihugu cacu ca Kongo aha ya tukweretse igihugu ca Kongo Mana we brise les fesaya trop presika doze les brevenayas Kanguna apise le fote ya doze la breyako apri sili fisa la gondre zelibi ya golea apai selike selevria dosie priado ahadiza Mungu ni za milele hagarikiria ntambara hagarikiria mpota mwizina rya Yesu Kristo abantu bakumutima n'Imana damu ya Yesu ifunike watu wao agakiza k'Imana ya Abrahamu kaje gahora kabana nabiteka ryose yewe data we apatisa la priko fela bro opi zesike la bri amanisa ligore prevelisa la bro ahadiza kile saida sotere presa na mayais opine se la vaya kroke abini zilifiado imani rakoze krikizeni tamba so se filitreda tukweretse Kongo Mana tokila danda sime kitalayi jime dinistafe awiri milikiri maride mestafi ajume ababoshe babohorwe ababoshe babohorwe basubire basanga imiryango yawe abababaye bose bahumurize amarira abantu barizara amaraso yavuye muri kiriya gihugu arahagije tabara Mana we tabara goboka abantu itamurure opisa le vaya itamurure Mana ya itamurure hariya hose itamurure nimubwire Imana muvuga gusa ngo itamurure mwizina rya Yesu Kristo w'i Nazareti itamurure Mana tamurura amela siberarie lo vare del trash tamurure lo magasamela kati tromeria zalavari shimera li preta tamurure kundondo zawe aloya skamperarie tamurure mu rya Yesu Kristo urebe hose ma izina rya Yesu Kristo uhereye ma dongi Silva haleluya sibera li pre sibera li pre shimaya sabe Hallelujah, hallelujah. itamurure nobrizili frisili kayo preda nizariga yo kumugaragaro komeza kwitamurura we tamurura yewe itamurura dopela shime ela dimista fera li pre idi wini jani manga sobe krimeria savera pre sanguru nguyu manga manda sambe ndagushimiye kuko ukomeje kubana natwe ubane natwe uyu munsi uzobane natwe ku munsi w'ejo usubiye gukunda kuko tuzobana n'abantu bahano ukomeze wigaragaze tubona ubwiza bwawe ndabigushimiye kuko ubyumvise tugukomeye amashi kuko ubyemeye mu izina rya Yesu ashimwe. Amen. Ndatangaye n'Imana aho sinarinzi kuko Imana izimvugisha bigeza tucinjira muno narebye n'umwana w'umukobwa sinzi nimba ari umukobwa nimba ari umudamu umukobwa numva umutima urambwiye ngo tumwatureho ijambo ashakwe riraguma riragaruka
ngo mare nsaba ikimenyetso ndava ngo Mana uyu mwana w'umukobwa nidusohoka yanditse amandiko mbabwi ndi imbere y'Imana izisumba byose ndava ngo nidusohoka yanditse amandiko turamwatura hiryo jambo mbonye atumiza ikaratasi numva gusa ndarize none bishop ndakugora kandi ngwino twatura ijambo kuri uno mwana w'umukobwa ndemeye neza kuko Imana izivugana nanje Yesu ashimwe Amen. duheze Imana icubahiro Hallelujah. mureke agume yandike tugiye kumwatura ijambo Imana imwubakira urugo kandi urugo ruzima ruvuye ku Mana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nibwo bwanje bwa mbere nsabye ikimenyetso Imana ikagikora nkuko nabivuze. Yes. Amen. Yes. Nimuvuge ngo haleluya. Amen. Ababyeyi murashaka ngo abana bacu bubake neza. Imana ibarinde bene babandi b'ingweri bagenda biyerereza. Mwagira ubukwe none ejo ngo divorce. Nimuvuge ngo divorce itu. Usarira abana bacu bari mu kugira fiançaye ikaba yogira umwaka cyangwa imyaka 2. Twebwe twagaza dushaka umugore wawe ukamubonera ku munsi wa mariage ariko turasazanye kandi iki kintu kiranga nimuvuge ngo amen. Amen. Iki kintu bishop Imana imweretse iki kintu kiranga mureka hagarara nubundi iyo bagiye kubaka ntibazabica zana gatoki kawe akangaka ibintu byarangiye ukungu abana b'abahungu n'ab'abakobwa mushaka gukora ubukwe nimugira gutya gatoki akangaka gira. Wow. Ndashimira abapapa n'abamama bo kuri uyu musozi n'abakristo mwese iyo tuza ntimuze ntimwabaga mubyishimiye nubwo ari inyungu zanyu natwe kugira ngo tubane ariko biza biba byiza ngo nimba ugiye kuvuga ugira bubwira kandi bumve mwese Imana ibahereza umugisha. Reka nshimire protokole yacu yahagaza ku manywa na nijoro. Hari ikintu kiza kindangaza ca protokole muza muryama bahagaze ibo mukabasiga hanze bahagaze mukazuka bahagaze rimwe na rimwe mu materaniro mukabana ubundi ntimubana ariko badukoreye ibintu byiza Imana idakiranirwa ntizibagirwa imirimo mwakoze. Imana ibahereza umugisha. Ijambo rya nyuma nshimiraho Imana nuko mugifite inyota yo kubana natwe. Nari mfite igiterane nzotangiza kuwa 2 kuzogeza kuwa Mungu Bujumbura ariko bamaze kuvuga gutyo
tekereza ijambo rimwe bagaza bavuga bakera ba data nabandi. Ese bagaza bavuga ngo amata ntazamenerwa ndi? Ni ukuvuga ngo sindababwira abo ngabo bafite uwo mukutano, ariko ndababwira kugira ngo na kabiri pazohudumiye nzotangire na gatatu. None ngire gute? Ngire gute? Imana ihabwa icyubahiro. Ariko baza bakunda kuza kuturamutsa nabo gishwaga ariko arakoresha ibintu amata n'ibindi ubuki iki shaka uramera nk'uwawe duhenda henda uzomanuka ugere hariya hepfo nzogukoresha urire uzoza uja kurangiza hamwe na guteguriya ahandi amaze ubanze ucoke. Nimuvuge ngo amen. Iyo nyota musubiye kutwereka itweretse kuko mudukunze. Imana ibahereza umugisha. Ejo rero ubwo mudusibije tukaba twasibye, nababwiye kuko turi kumwe n'abana basiza babo bana, muzosubire mugaruke gana none tubane. Nimuvuge ngo amen. Ndio reka mvuga ijambo bukeya uyu munsi ko ndumva uyu munsi nuwo kubyina mugani wa sabune. Sabune yatombose none nimba nzo gusubiza Bujumbura sinzisha. Haleluya. Sinzi umumama wavuze aha yashima kumanywa ndagira ni kumanywa yabivuze. Aravuga atejo nimugoroba nitegereje intoki za sabune atokunduze hayizigira. Ugira intoki 11. Wafuse hatoya warubaye Goliath. Haleluya. Amateraniro y'Imana hari ibintu twavuze bine uzorebera kuko amateraniro ari y'Imana cyangwa gusa kuko abantu bapfuye guhura. Ijambo rya mbere ni iri. Ijambo rya mbere rizaryerekana amateraniro ari mu Imana ni iri. Kubona Imana mama we. None ko muhaye mwumva wenda babwira nti abantu hano baracari ko bumva mureke nzotangire na gatatu. Iyo mutumve ejo mu gitondo nozindutse ngenda nta muntu wombonye. Nimuvuge ngo amen. Abantu babonye Imana muri aya materaniro nibagire gutya mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Hari igihe mu materaniro hazavugwa amagambo menshi hakagaragara byinshi, ariko mureke mbabwire ikintu Imana yankishije mu izina rya Yesu. Nimuvuge ngo amen. Natangiye kuvuga ubutumwa mu mwaka wa 81 kugeza kuri uyu mugoroba ngo uhagaze imbere. Ni myaka ingahe? Yes. Kandi natangiye kuvuga ubutumwa ngana nari mutoya nanje. Nari mutoya nari ngana n'aba bana barahanga. Ariko nico gihe natangiye. Nukuvuga ngo nabiboneyemo ibintu byinshi. Ariko mureke mbabwire ikintu Imana yankishije kandi kinkishije vuba k'imyaka 5 itambutse. Nimuvuge ngo amen. Ndio Materaniro hagaze haba ubwo umuntu ahaguruka yavuga ijambo kumva ndakomeretse. Kasha mutuntu ekwereka inakavuze kuri ya. Naruha nkadutaha. Ariko ngo buci. Nimuvuge ngo amen. Ndabarahiye n'ukuri. Jewe baza bavuga ngo ikintu cabaye mu materaniro. Sinza nkibona nzacumva twasohotse bakazavuga ngo usabonye cyakindi nta kibona. Iyo umuntu atamze neza nibyo nzambona. Iyo umuntu agurutse akavuga ijambo rinejeje nimuvuge ngo amen. Namara kaguma nkabona Imana mu materaniro mu ndirimbo mu masengesho no mu miga. Ndabikwifurije mu izina rya Yesu. Kandi umva mbakengure. Aho abantu bateraniye niho n'umwanzi Satani azagira gute? Azateranira. Tukazugira ngo hari amateraniro y'Imana
yoburamo kidobye ariko nahawe kandi ejo narabirangije sinshaka kuvuga amajambo menshi ejo narabirangije ke kugira amatwi yo kumva ururimi rwa Satani nimbugira amatwi yo kumva ururimi rwa Satani nta kundi twokubwira ariko Imana ibahereza amatwi yo kumva ivy'umwuka hayabwira itorero. Amen. Ikintu cyambere ni ukubona Imana mu materaniro uwepo. Hallelujah. Ukabona ubwiza bw'Imana. Nimwe nkabagira gutyo turebe mu izina rya Yesu. Hallelujah. Ikintu cya kabiri mu materaniro y'abera ikintu ukwiriye kubona mu kiza kigaragaramo ni igiki n'imbaraga z'Imana. Yego. Hallelujah. Paulo yagiye kwandikira abakorinto ababwira ijambo risari intangaza yaravuze ngo nubwo tugenda dufite umubiri w'abantu ariko ntiturwana mu buryo bw'abantu kandi n'intwaro z'intambara yacu sinkiza abantu haba n'intambara yacu sinkiya abantu ariko ngo intwaro z'intambara yacu ngo zigira imbaraga kandi ntizigira imbaraga kuzo duhaye turwanye ngo imbere y'Imana niho zigira imbaraga. Tegera kano kantu ndikagucike mu izina rya Yesu. Aka kantu ndikagucike tabazara. Hari umukino wa mpemu yera mpaye numva hari utuntu twudukoryo mpemu yera agiye kugaragaza muri uno mugoroba. Ko numva ibisaha zagakiza. Amen. Hallelujah. Imbere y'Imana izo ntwaro zacu niho zigira imbaraga. Naho kumwanzi Satani turwana ni zero. Imana yaduhaye intwaro ku buryo noneho iyo tuzikoresheje iyo twizeye tukazikoresha haba nayo zivuga ati karabaye. Imana ikabona tiyozihagarara imbere. Reka mbabwire umunsi Yosuwa ahagarika izuba. Muza musoma muri Bibiliya umunsi Yosuwa ahagarika izuba yari yasenze abisaba Imana. Yarategetse gusa. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Yosuwa ngo abwirira izuba imbere y'Imana n'imbere y'Abisiraheli. Aho zuba hagarara mu gikombe ca Gibeoni. Kwezi hagarara mu gikombe ca Ayaloni kugira ngo mbanze rwana urugamba. Hari umuntu umwe umwigisha wa Bibiliya bavuze ngo iyo Yosuwa ahagarika izuba kibagirwa guhagarika ukwezi ngo haba gubwira kabiri kuko ukwezi ko nta makuru kwari gufite. Imana ihabwa icyubahiro. Kwizera Yosuwa yari afite kwari intwaro ikomeye imbere y'Imana. Hari agatabo ka commentaire kaza kavuga ngo izuba ngo ryumvisha hari ikiziriko cari ziritse ryazunguruka ryagenda bikanga ngo kugeza ubwizuba ryabajije Imana ngo se ko mpaye ngenda noneho bikanga kandi warampaye amasaha yo kugenda. Imana ngo irareba ikiziriko cavuye ngo ibona ni Yosuwa wariziritse. Yosuwa gitubaciyemo amategeko yanje naravuze ngo rizariseruka saa 12 rirenge saa 12. Ariko Imana iza kwibuka ijambo yabwiye Yosuwa iramubwira ngo Yosuwa we ngo umugaragu wanje Mose yarapfuye ngo none haguruka uyobore buno bwoko nzokuja imbere nzobana nawe sinzoguhemukira sinzoguhana aho uzokandagira hose ndahaguhaye kandi yibuka n'igajambo Imana yamubwiye ngo nta muntu n'umwe uzorinda kuguhagarara imbere mu buzima bwawe. Imana ngo iravuga ngo kayishize va mu kanwa ka nyirayo ni jewe wamubwiye. Navuze kuko ntazomuhemukira sinomuhemukiraga yamaze kuri hagarika. Imana ngo ibwira izuba ngo hagarara basi ni jewe tegera kandi kano kantu ariko hari utuntu tutunuvote turiko turaza from heaven neza ko turamatuza tuvuye mu ijuru tukago. Nimuvuge ngo haleluya haleluya. Iyo ukoze ikintu kinezeza Imana nimuvuge ngo amina. Iyo ukoze ikintu kinezeza Imana iza yibwiriza kukumvira. Yego ubundi Imana ni umukoresha wacu ariko iyo ukoze ikintu kinezeza iza yemereka bumukozi ikagukore. Izo jewe nizo mbaraga ndi mukwifuza ngo itorero
hari akaririmbo kavuga ngo shaka gukurura umugisha wanje urakaze shaka gukurura umugisha wanje murakaze abakorari Nashaka gukurura umugisha wanje uva ku Mana kandi mfite ibyiringiro ko nzamubona Nashaka gukurura umugisha wanje uva ku Mana kandi mfite ibyiringiro ko kavumu hari umugisha tugiye gukora ndiyo Nashaka gukurura umugisha yutasha uva ku Mana kandi mfite ibyiringiro nimugira gutya mu izina rya Yesu haleluya Imana ihabwe icyubahiro ako kantu mwakumvise nkaveho iyi Imana yabonye urayizeye siritu ukizera ico Kristo yakoreye igorigota ku musaraba John Bunyane yavuze ijambo mu gitabo cy'umugenzi ntazanibagirwa yaravuze ngo iyo wizeye umurimo Yesu Kristo yakoreye igorigota nimuvuge ngo amina ngo Imana izibikubarwaho nkaho ari wewe wabambwe igorigota nkaho ari wewe wabambwe nimuvuge ngo haleluya muriteguye kwakira bashumba Imana imaze guhereza Mose ubwoko bwa Israeli bwaracumuye basenga ibigirwamana Imana ibwira Mose wumva ijambo kunda iramubwira ngo ndeka Imana isaba Mose uruhushya iramubwira ngo ndeka uhereza nyemerera nisha Abisiraheli bose mbamare wewe nzoguhindura ubwoko bwinshi kuruta abayisiraheli Mose kubera kuko yakoranaga n'Imana yuzuye umwuka wera w'Imana nimuvuge ngo haleluya Imana ngo ndanze ndabakwimye pe nimba uno munsi tuvana naho tuvanane warabampaye ngo ubone ico wica wabampereye iki yari wabampereye iki mutabagumanye gituma uzurakara wewe wari ukamera nkaho wabaye umuntu de ati ureke nkurezone haleluya mwokagira Imana nimuve utuntu dutoya ntimukaza mwiyima imbaraga kandi Imana yaraziduhaye twebwe Imana yatwemereye ko dukorana nayo kudukoresha Imana ntiyashatse kutugira abakozi Imana intego yayo kubera urukundo irashaka ngo dukorane nayo tuba abafatanya bikorwa nayo basheri we Tabigituye mwihema Music
Icara. Haleluya. binguwe Maria we uzobyara umwana uzomwite Emmanuel, bisobanurwa ngo Imana ihabwa icyubahiro. Mose arayibwira ngo ndanze ndakwangiye reka nkurezone. Ese amahanga yabonye ubahagurutsa bakabona ntubashikije, ese bazovuga ngo amaboko yawe, bazovuga ngo wananiwe. Imana ngwigira gutya ngo aho kuba umwe mwo babiri. Twagaza apfa kuvuga gusa. Mose uzumubarira mu bagabo gishwa. Kuri kw'Imana hari abantu nzasoma muri Bibiliya mwagumye gutegera cyane, reka nanone mbababwire, mwagumye kunshomboroza mutegera mugira gute. Hari abagabo batatu baza bantera ubwagarwa, iyo nagiye gusenga nabibuka nzavuga ngo sinshaka kuba nkabo, ariko ndashaka kuba nka Matiyasi ushaka. Nimuvuge ngo haleluya. Umuntu wa mbere nzanza ntekereza kumva ngize ubwagarwa, ariko ni wifuta katifu, ni umugabo witwa Eliya witishuri, nabi wa moto. ntiyagiraga ibintu z'urugomo n'amaryogo n'iki, wamuzanagaho amanyanga agahamagara umuriro mu ijuru ukagutwika ukava mu nzira. Yabaye nk'umugabo witwa ngo ni John Wesley, yaravuze ngo icompereza abantu 100 badatinya ikindi kintu cyose nkeretse icyaha, ngo nami naweza kuitikisa ulimwengu kwa injili. Drobisa la prika solevaya papa rimwe gusa apana abantu 100 mu Burundi, abantu 100 mu isi badatinya ikindi kintu cyose, bagatinya icyaha, ngo nanje nojugumisha isi. Hari igihe uzubwira umuntu amakuru ufite, wamwitegereza wamuraranganya mu ijisho ukabona ntiyayakiriye, ukavuga uti uyu nguyu siwe. Eliya witishuri yabonye Abisiraheli bavuye ku Mana. Ibi bintu z'uyu mugoroba reka mbirangize dutambira Imana. Nimuvuge ngo haleluya. haleluya. Yabonye Abisiraheli bavuye ku Mana, aravuga ngo reka mbafatire ambargo. Arabigisha baranga, yazunguruka baranga. Okay, mwebwe ndabazi ikintu cabateye ivyo ngivyo ni umurengwe, ni umuhimbo. Aravuga ati kuva uyu munsi ndategetse nta mvura izogwa imyaka 3 n'amezi 6, izosubirirwa ari uko nabitegetse. Kandi ntiyari yabisabye Imana. Imana irareba iravuga ngo ubwo Eliya yavuze. Haleluya. Icompa abakobwa 100, icompa abagore 100, icompa abagabo 100, icompa abahungu 100, badatinya ikindi kintu cyose, bagatinya icyaha, twojugumisha isi kubw'ubutumwa bwiza. Imana ihabwa icyubahiro. Imvura ntiyagwa umwaka wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, abantu barapfa, inka zirapfa, amatungo arapfa, abantu baburirwa uburyo, birarangira kugeza ubwo umwami w'igihugu yamenye ngo ibingibi iyi yambarwa twayitewe na Eliya. Eliya ntabwo yagaza korabora n'abakristo bo mu makanisa cyangwa abapastori, yagaza korabora n'abandi. Abami bakaza kumubaza ngo se tugire gute, banga akabafatira ambarwa. Ngo buci drasize vela bato. Imana ihabwa icyubahiro. haleluya. Aravuga ngo yewe genda uzane babahanuzi bawuza wirata baba ya 400. Usubira uzane babahanuzi ba Ashera 450, duhurire kuri Karimeli. Yarazi zone iyo ngiyo niyo yari zone de confort yiwe. Imana ihabwa icyubahiro. Yesu ubungubu iyo watewe n'intambara zo mu buryo bw'umwuka uzuzirwanira.
baza mugenzi wawe ngo iyo watewe uzurwanira. Hari abantu bazabona ikibazo akamahamagara mugenzi we ngo nyanaka ngo niwe tuzaduhuza. Yo mwoba muzamuhuza urugambo, mwoba muhuza amatiku. Intambara aho gushira izobaganda nibakorera igitangaza. Ariko nuzoza uterwa n'intambara uzumenya zone ukwiriye kuyirwaniramo. Nimuvuge ngo haleluya. Bana bacu nimuve mu rugomo. Nimureke uyu mugoroba ntabwo woroshye. Nimureke. Icara hasi. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Arabazamura ngo amare kubazamura. Hari umugabo umwe wigeze kutwigisha aravuga ngo bazamutse Karimeri bameze kurya ngo kwikimasa cimandwa bakuye ubwasi. Ikimasa cimandwa bagikuraga ubwasi. Nuko kikaba kirapfuye kandi bataracika. Gukura ubwatsi. Ikimasa cimandwa bagaza bakizana. Bene kwa kundi gihaye cuza. Catera ubwatsi bwagaruka bakacasamura bakabukuramo. Burya kiba gipfuye. Yego. Drupridingiziliviza. Tuzaho tuza dukora abadayimoni n'abarozi n'abapfumu n'abakonikoni. Tuzaho dukora satani. Bakamera nka kurya kwikimasa cyakubwatsi. Kabunda. Bakajonjobera. Bakarwara ijunjama. Junjama. Wewe ukazuga umukareba utuntu dutoya ngo ninjoro nanavyutse ngo bonita rahangaha ngo inyabu yaravu ariko muzobuza inyabu kuvuga Aho. Itarase. Ariko umugabo ugitinya inyabu ntameze nka Eliya. Cyangwa umuntu arakubwira ngo uzirinde ngo nubona arakuramukije. Kandi nyine nawe waje kuvuga ngo yapfuye kunda gusa ngo nama numva kuko umusongo uzamuka itu wa munyabwoba. Ariko abagabo bagihaye batinya ibyatsi ntimumeze nka Eliya. Bwira mugenzi wawe mubwira umurebe mu maso utese utinya ibyatsi. Abagabo bararutana narabibo. Satana arayamanika. Bana ba mutinya ibyatsi. Ibyatsi se n'icuma, ibyatsi Nishisha. nibashaka bazabaje kuzahira birirwe bikoreye barare bikoreye. Amen. Ibyatsi bana ba Sungura n'icyo byo kurya. ngo mwirinde gwagira ibyatsi iyo abigize aramaze. Abagabo bararutana narabibonye. Reka babwire ikintu kimwe mutazi. Nimba hari umuntu ugutinya mu isi mwarimu we, nimba hari umuntu ugutinya mu isi ni umuntu wakuroza akakunanirwa. Ndakubwiye nkwibiye ibanga ni utaryumva akazi yako. Turi binani. Uwa ni umuntu wa mbere uzuntera ugaga. Bragaziri. Haleluya. Sawa. Pavare de Sampre. Umuntu wa kabiri ni umugabo witwa ngo ni Mose. Mose yabwiye Imana ngo ndashaka kukureba. Turebane neza duhuza amaso. Nizo zandeba mu jisho ryawe nibonemo. Imana ati wofu. Mose ati nishake mfe. Uzi icyo Mose yatekereje? Yaravuze ngo ese ndareba agakiza nimara mfe. Hari uwa gakiza kazakica. Umuntu ukazayishwa n'urupfu wo kwishwa n'agakiza. Imana yagiye kuvuga nta wundi muhanuzi mu Bisiraheli mama we. Uko Imana yavuze ngo nta wundi muhanuzi mu Isiraheli ngo noza mvugisha ntamuvugishije mwiyerekwa cyangwa mu nzozi ngo duhaye turebana nka Mose. Nta wundi wasubiye kubaho. Nukuva ngo yari afite specialite yiwe. Specialite ni akarusho. Yari afite akarusho mu bandi bantu bose babayeho. Mose niwe wigeze kuvuga ngo neretswe
daradize zebana Papi Salo. batese weretswe iki Mose we ngo Imana izobahagurukiriza umuhanuzi umeze nkanje. Uwo muhanuzi umeze nkawe yaravuze nini? Ni Yesu. Ni Yesu. Imana izobahagurukiriza umuhanuzi. Ntabwo Mose we yabonye ari Yesu. Yaravuze ngo izobahagurukiriza umuhanuzi, uwo muhanuzi azoba ameze nkanje. Mama we hehe. Ni mumwe ngo amina. Hallelujah we. Turi mu rugendo shuri hari ikintu canejeje. Nagaza nibuka kuko Mose atageze mu gihugu c'isezerano bijoro. Nari naratayeho Imana ifane ndavuga nti Imana nubwo duhaye tugukorera ariko sinzi ukuntu umeze. Mose n'imiruho yarushe imyaka 40 wanga kuko ajabuka ngubwo wamubwiye ngo nabwira urutarakubita. Yego uwocumura kantu gatoya ntiyogera ku masezerano karira kihanagura ngo buce tuja muri Israeli. Kandi nari narababaye nagaza mzibuka nkumva ndababaye. Turagenda ngo tumara gushika umunsi umwe baje kutwereka umusozi witwa ngo ni Tabora. Tabora ni izina riri mu isezerano rya kera ariko murisha bazawe witawe ni umusozi wo guhindurwa ishusho. Tabora turawuzamuka hari mu gitondo turenga none nko mu masaa 3. Kera nkiri mu marungu ndagira ngo nari maze gushaka nari ntarabyara umwana wa mbere. Nararyamye nti mbona mpagaze ahantu mbwira madamu tinabonye mpagaze muri Israeli numva umuntu kuko ambwira ngo hano ni muri Israeli. Yo madamu ati muri Israeli habaho uko nguko ntiyoba ari Israeli yo hejuru. Ati yewe uko nguko ugume ube tayari hari igihe wo bugiye ngo buce abantu mu gitembe. Ubundi muvyeyi wo mu gitembe araza arambwira ati nabonye uhagaze ku nkengera ya Yorodani. Nti ndapfuye Matiyasi. Tini confirmation kuko ngize gute pfuye. Kera tukibarya haruguru shofe tutaramanuka mu marungu kwibarabara ngo buce turazamuka kuri uwo musozi ngo tuwurenge. Ni umusozi uri mu rugabano rwa Zabuloni na Nafutali. Ngo mparenge gutya mbwira abo twari kumwe bagenzi banje ti nukuri nahangaha narose kuko ishusho yaho nari nkiyibona. Turaceceka. Aho ngaho hari kanisa rifite imitwe 3 kuko iringiri rikabikanisa iringiri rikabirindi iri rikabirindi ayo makanisa tatagasangira rutari ari mwirango ry'uwo musozi. Ngo bamare gushika baratubwira ngo hangaha ngo niho ngo Imana yiyerekeye Yakobo na Yohana na Petero. Hahandi Petero yavuze ngo niba bikunejeje Mana ndaca ingando 3 imwe yawe indi ya Eliya n'indi ya Mose. Naho ngaho baratuganirira bati nimba musenga ni musenge. Turasohoka muri urwo rusengero ngenda gupfukama none nagiye gupfukama nko kuri aya mazu yo haruguru. Nitegeye urugabano rwa Zabuloni na Nafutali. Ndapfukama hari mu gitondo hari n'umuyaga n'akazuba. Ndavuga ngo ma tindagushimiye kuko ngeze ahangaha. Ibyo wavuze uzobisohoza. Amazi igihe nica igihe mpaye nsenga numva kwijwi rivugira mu mutima wanje. Abandi bantu bagira amahirwe yo kumva Imana ariko jewe kuva ico gihe 81 kugeza ubu nyine numvisha ijwi ry'Imana mu matwi riturika nkuko mpaye mvuga kuri microphone 3 gusa. Ubundi nza numva rivugiye mu mutima ubundi naje norota ubundi cyane nza ryumvira mu ijambo ry'Imana. Hazabu ubwo fungura Bibiliya sinyisome kaza numva nk'umuntu uhaye umbwira kamera nkakurya ko umuntu wafashwe n'amandiko. Yazamwe ndazasoma ifensa akayisobanura nasoma ifensa akayisobanura mpaye nandika. Kenshi Imana nuko izivugana ariko kuvuga ngo ivuge ijwi ryumve mu matwi ndangaguze mvuge ngo se ninde uvuganye nanje ryumvishe 3 gusa mu myaka 40. Kandi uko yambwiye
muri ako gatatu ndakuzi kubabwire oya oya ye nukuri ndabakunda kandi ntaco nza mbahisha ariko mureke ibyo ngibyo nibyanje nayo nimuvuge ngo haleluya amaze igihe mfukamye numva mu mutima wanje nk'umuntu uvugiramo ngo se Matira yego ngo se uzubabara ngo Mose ntiyageze mu gihugu ca Kanani ntiwumvishe kuko namwohereje ahangaha agahagarara kuri uyu musozi Petero na Yakobo na Yohana bakamubona damye mvuze induru Imana yarantangaje mutegerere kino kintu ukambere singisomye ijambo nasomaga ubunyine nzorisomera umunsi weje uko wabaye hari ingorane shiraho ngaho nimuvuye ngo haleluya cyangwa siringira ubwo ntarisomye ryo ntyanditsemo ariko nimuvuge ngo amen Amen. abandi barambaza batese niki kutombotse kubaye nabi twese mbaye neza Imana yarantangaje Imana ikubwiye ijambo nawe utekereza igihe ca Mose interval iri hagati ya Mose n'igihe ca Yesu Imana yanga kuko Mose agera mu gihugu c'i Kanani ariko ikimugezamwo mu buryo indirectement arabanza arapfa aragenda mu ijuru ngo amare Imana imuhamagarira mu ijuru nibutse yandirimba ivuga ngo hahiriwe umuntu Uwiteka akunda uwazigamishije umutima wiwe ntazapfa cyangwa ntazapfa nahisi yovaho ijuru rikavaho ahubwo Imana yomubera iyindi si y'amasezerano nukuvuga ngo Imana yaremye yakreye ikibanza cyo kumusohoreza ijambo ryo kugera muri Kanani ngo amara gushikajanye Petero na Yakobo na Yohana barasinzira vuga ngo barasinzira none nukungukiye bananje giterane gutya aho kumva ijambo ry'ukuri n'ijambo ry'ubugingo mu giterane ukumva bahohoteye ukumva ukareba batamze nabi kurya uba wasinziriye satani bayaguhemukiye bariya ngo basinzire Yesu ngo arababara atariko aba barovyi babaye ba nari nabatumiye ngo nibo bazi gutarama none mbakuye mu bandi baje kunsinzirira imbere kwe aravuga tereka mpamagara abagabo bazi gutarama afata telefone igituma mvuze telefone nuko ariyo twaduhamagarisha mu ijuru ni mundebera abagabo babiri bazi gutarama ijuru ryonyene irifite woroze y'abataramyi ba mbere iravuga ati umutaramyi wa mbere ni Mose yataramye iminsi 40 n'amajoro 40 atarya tangu ari wenyine nagenda asange muzehiriye uwundi wataramye iyo minsi amajoro 40 n'iminsi 40 ni Eliya nibagende mu mwanya igihe Yesu yicaye hahandi babantu batatu babarozi basinziriye Mose na Eliya ngo baraza umwe ngo amuturuka iburyo uwundi ngo amuturuka ibumoso nimumwe muhamina Haleluya. ariko ntabwo bamuturutse aho ngaho badahaye bakora amaze umucyo Yesu ngo umucyo ngumbana mwinshi aho niho mukundira rero ntabwo Mose ntiyo kwaka umucyo siwe mucyo ahubwo Yesu niwe avuze ngo ndi umucyo w'isi ariko ntiyabivuze kuri Mose ngo niwe mucyo digidirize uzamutandukanya ibintu ntasa nabandi umucyo ngube mwishi Petero ngo yitera hejuru ntiyitera hejuru ngo haye arabajira adahaye amenye ibyo hayavuga ngo yitere hejuru abona ngo abandi bagabo babiri bicaranye na Yesu ngo yamayerekwa kwa Petero baje kandi ico nkundira abagabo b'Imana tibazabereka utuntu twahivi kurango yokwereka umuntu amwe yereka umuntu nkamugire gute ngo abwira babasinzira ati nimusohoke abandi batese niki ati nimusohoke twajwemo ndati niki ataba mwishuro bandi ati ntimuruzuri yuri iburyo ni Mose Petero yari yarabonye Mose he uriya w'ibumoso ni Eliya mu mwanya nyine ngo hayazuka ngo abona kuko Mose ngo afata igitabo c'amategeko ngo aravuga ngo mwami Yesu amategeko yose twagaza twigisha ni wewe twagaza tuba duhaye tuvuga none ga amategeko yose niwe basohoraho ubwo waje ngaha amategeko ni wewe
gukurikirana uwo muhango ngo abona kuko Eliya atora ubuhanuzi abahanuzi ibyo bahanuye kuri Yesu ngo aravuga ngo twagaza duhanura ari wowe duhaye duhanurira none ubwo waje nta bundi buhanuzi akira bamaze gutanga za raporo y'amategeko na raporo y'ubuhanuzi zombi bamaze kubitanga Petero ngo aravuga ati noneho mbonye igitangaza aravuga ngo mwami Yesu igitaramo kiba kirashyushye rero igitaramo cy'abantu bangahe rero ni batanu bari baje gutaramira Yesu ngo aravuga ngo ubwo ari byiza turi hano ngiye kubaka inzu ariko ndubaka inzu yawe wewe Yesu nubake niya Mose mbonye Mose atari umuntu utoroshe mugambi nubake niya Eliya ubwo vuga ngo mwijuru ngo hatukijwe rinini ngo ndavuga ngo wewe Petero kubera ko ayugereranya Yesu na Mose na Eliya uwo n'umwana wanje nkunda nkamwishimira ahubwo muzamumvira Petero ati noneho gajewe nuko nguko nza mvuga menshi narigize ngo none ndatunganije atari ko kumbabarira Imana ngo irafuha ugereranyije Yesu na Mose na Eliya Petero ati ndarimbize se kuko ari umwana wawe suko nguko nyine nzapfa kuvuga byinshi nico catumye bubaka urwo rusengero rurimo imitwe itatu niryo jambo Petero yavuze ariko nezezwa n'ukuntu Imana itogaherwamo yaguhaye isezerano ngo iriherwemo tugiye gusenga ndashaka ngo ukurure umugisha wawe sinzi umugisha wawe ukurure uwo ari wo ariko ejo tuzosengera abarwayi nzosengera n'abantu bafite ingorane z'urubyaro nimuvuge ngo amen ibyo ni ibintu Imana yampaye kandi ndashimira Imana kuko izi bimfashamo bikacamo hari igiterane twari duherutse kugira i Bukavu cari igiterane c'abamama tugiye kurangiza umukutano haguruka abamama benshi batabyaye umwana umwe nariko mbona akiri mutoya nk'abari abana bari hariya batoya mbona araje aranyongorera ati papa ati ngize imyaka 13 ntabyara yarira amosozo menshi sinzi ibintu bizabifata umuntu muri uwo mwanya ndunama ndamubwira nti ntundi mwaka magingo nkaye tuzobukikiye umwana arunda mu karande bani kaho yokavuze ati muze ati nta makuruzi aratinywa abandi aricecekera dore ko banyira amaye wanje bigirira make turataha ndi umwaka ngushire ndi Kigali mbona barampamagaye bati wa mukutano ni umukutano ngaruka mwaka none ubuzemo bati bisho tugufitiye amakuru meza ntikagira inkuru ati wa mwana yarayabyaye uwuhe ko abo dutegereje babyara ari benshi aramumbwira nuko yavuze numvisha musengero umuntu umwe ufite ingorane y'urubyaro hari ejo uzosubira ugaruke cyangwa nubona umwanya uca hariya nimba ejo utobona umwanya uca hariya hari ahantu uca hariya mureke we aracari hari jambo mubwiye nimuvuge ngo haleluya haleluya natekereje ikintu kimwe hani kavumu sinzi gitumira ijambo rihari guma guspekira nakiyobewe kandi abonye n'umunsi wejo wiyongereye subiye kuvuga rino jambo
umuntu uhaye wumva umutima wiwe uhaye umwereka icaha yakoze cihana uhembuke. Cihana uhembuke uduhangure dutahe. Iryo ni rimwe. Irya kabiri, hano hakenewe imbaraga z'uburinzi. Nimuvuge ngo haleluya. Haleluya. Inama zose mbi zagiwe ku buzima bwawe, ibicaniro n'ibitambo byatanzwe ku buzima bwawe, mbihinduye ubusa kubw'imbaraga z'umusaraba wa Yesu. Haleluya. Bya bindi byose bavuze, nimuvuge ngo amen. Imana irwane n'abazaba kurwanya kandi banesha. Imana iburanye n'abakuburanya ibatsinda. Imana ihaguruke amaze abanzi bawe batatane. Inzira zose ziva ku mwanzi ndazisibye kubw'imbaraga z'umusaraba. Inzira zose zo kuganisha ku cyiza uhora haziguhereze mu izina rya Yesu. Murira. Nimuhaguruke turirimbe ka karirimbo kavuga ngo ubu ndashinganye n'imbara nsenge amaze twinjire mu gitaramo. Simbaye nibuka isa pastor yavuze ngo nta kibazo ni mutarame nibaje kumukunda niwe bazokurwa wewe. kwishingana barabizi. Nimuvuga ngo haleluya. Haleluya. Abantu bamaze kwishingana hano bagiye muri assurance. Sawa baragiyemo. Reka kubwira ikintu kimwe. Assurance bazamara gushika hari udufaranga duke uzutanga. Iyo utanze menshi baguhereza assurance nini. Iyo utanze makeya baguhereza assurance ntoya. Ariko amaraso ya Yesu Kristo yatanze. Nuko ngo yatanze ikiguzi kiduhesha assurance nini. Nimuvuga ngo haleluya. Uzugenda wemye uzingurarinzwe uri muri protection totale. Nimuvuga ngo haleluya. Amen. Protection utizindi. Muraho. Haleluya. Haleluya. Nubwo uri umupfakazi urashinganye. Nimuvuga ngo amen. Haleluya. Nubwo uturanye n'abakwanga urashinganye. Nubwo ubona ibikugoye urashinganye. Hari ikintu kimwe kiza kinezeza pastor.
ese ubu ngubu nariko numva ngo nibatanga akabido kamwe batanze aka kabiri batanze aka gatatu ubu ngubu turi mu kunywa amata turazajije sha bazijane bareke tuzoyanywa kugeza tugiye mu ijuru ngiye kubaza ikibazo muza mudandaza none ko mwambaye neza yo ko mwambaye neza nimuvuga ngo ni kubw'Imana umunsi umwe nari mu gisagara cya Nairobi abantu bazi ahantu hitwa ngo ni Masimba haba kajagari kose uvuga ngo kose amaze ngiye ku rusengero numva abene gihugu barigambye ngo nava vizuri sawa wa Kongo ariko naranezerewe mana we ngo bambaye neza nk'uko abakongo murakambara neza nimuvuge ngo amina murakaberwa murakaruta abandi yababwiye ruhumuriza ariko kurera ngo aba bantu barasinzara muri mukurya ejo bundi gano no badukuye umutima yemwe twese bari mu gisagara rero ese barinze kudukura umutima mu gisagara twebwe twaturya igisagara tugira akazi se none izinda niziki ari umugabo umwe w'umurundi werutse kunyitegereza aravuga ngo abandi atabavyeyi bavyara ngo nibo bagira inda atari kuyo yawe ngo nimbanyi ati ufite inda utazi igihe uzovyarira ndamubwira nti sha nanje yingiyi ntwaye amasezerano y'Imana namara kuvuka izogabanuka nimuvuge ngo amina uri mu kwambara costume uzudandaza taro kuntu baberewe bamara umuntu yababwira ngo batanga ifaranga bakaza bareba hasi nimuvuge ngo haleluya Haleluya. twebwe abaza tugenda twigisha mu bihugu bitandukanye iyo bavuze ngo ni mutange amaze ukabona ukuntu bahe batanga nza numva ngize ishari hari indirimbo twagaza turirimba shoferi je unapopanda maharage utafuna nini Maharage. sababu gani Ulipanda maharage. Kile ulichopanda je unapopanda mahindi utafuna nini mahindi kama ndivyo ulivyopanda. sawa ukipanda pesa utafuna nini Pesa. none Ifaranga. Impira. reka mbabwire ikintu Imana iherutse kunkorera sukwihaya sukugira gute herutse kugenda kureba muri garde-robe yanje ndeba amahuzu amwe naringize imisi ntambara ageze nko ku makoti nka 10 n'imisaro ndayamanura nyahereza abantu ngo mara kuyahereza abantu nimba Imana yaravuze ati wewe uri kuregera ngo ndagaherwamwe amakoti ari isuku nimuvuge ngo amina hiye guhoraho kw'Imana icubiba uzogisarura reka mbabwire ikindi kintu muzobiba wokagira Imana we uzubiba amahoro ku bandi bantu nubiba amahoro uzosarura nubiba umunezero uzosarura umunezero Zero. tukaza utekereza ngo wobone ico utabibye nubiba amahane ukabuza abandi amahoro uzosarura kubura amahoro Umusaruro amaharage. kuko ico umuntu abiba Icyasanga. iri ngiri naryo rigiye reka dusenge tugiye gusaba ngo Mana kavumu ihereze protection
Imana irinda abakozi bayo mu izina rya Yesu. Imana irinda amatorero ari hano. Imana irinda abapapa n'abamama. Haleluya. Uyu mukutano uzokurikirwa n'ibitangaza n'ibimenyetso n'imirimo ikomeye. Amen. Ntimukabura ico murya mu izina rya Yesu. Hallelujah. Ntimukabura ico mwambara mu izina rya Yesu. Imana ibakingurira imiryango mu izina rya Yesu Kristo. Muko tayari? Muri tayari dusenga Imana? Haleluya. Imana ishobora byose kandi Imana y'ubuntu. Abana bawe bapfukamye imbere y'amaso yawe Mana. Abandi bicaye imbere y'amaso yawe Mana. Abandi bahagaze imbere y'amaso yawe Mana. Tugize iminsi 3 waduhaye turi imbere y'amaso yawe. Aba bantu basize imirimo yabo, baritanze, batanze imyanya yabo, batanze amafaranga yabo, batanze ibyo kurya byabo, batanze amazi, batanze amata, batanze imboga, batanze ibintu byinshi. Kandi ibyo ngibyo byose ni wowe babihaye mu izina rya Yesu. Dore abana turi kumwe basize abana babo Mana. Dore abana turi kumwe basize ababyeyi babo. Dore abapapa turi kumwe basize ingo zabo. Ubahereza umugisha muri iki giterane. Kandi amahoro ya Yesu Kristo azahora abana nabo. Ubane n'imfubyi n'abapfakazi. Ubarengere Mana. Ubane n'abakene. Ubarengere. Abarwaye, hari abarwariye imuhira n'abarwaye ku bitaro. Ubakize mu izina rya Yesu. Ureba abadafite shinge na rugero, ubagirire neza. Ufasha abana bacu b'abahungu n'ab'abakobwa. Ubarinde uburara n'ubwomanzi. Ubarinde ibyaha, ubarinde imyuka mibi iri mu gutuma abana badakurira mu buntu bwawe. Amahoro ya Yesu Kristo azahora abana nabo. Uzobahereza urushako rwiza, uzobahe kubaka neza, uzobahereze kubaka ingo z'umugisha. Amahoro yawe n'ubuntu bwawe biza bihora bibana nabo. Ufasha abakozi bawe, ubambika amavuta y'imbaraga z'umwuka wera, ubahereze kuyobora neza. Agakiza k'Imana ya Abrahamu kaze gahora kana nawe. Wibuka ibyo bagukoreye Mana. Tukweretse igihugu cacu ca Kongo. Tukweretse igihugu cacu ca Kongo. Aha. Tukweretse igihugu ca Kongo Mana we. Brise le fesa ya trop presika doze le brevenayas. Kanguna. Apise le fote ya doze la breyako. Aprise si fisa la gondre zelibi ya golea. Apai selike selevria dosie priado. Ahadiza Mungu ni za milele. Hagarikiriya ntambara, hagarikiriya nkota. Mwizina rya Yesu Kristo. Abantu bakuwa umutima n'Imana. Damu ya Yesu ifunike watu wako. Agakiza k'Imana ya Abrahamu kaje gahora kabana n'abiteka ryose. Yewe data we. Yewe data we. Apatisa la priko fela bro. Opi zesike la bi. Amanisa ligore prefeliza la bro. Ahadiza kile saida sotere breza na mayais. Opine se la vaya kroke. Abini zilifiado. Imani rakoze. Krikizini. Tamba zose filitreda. Tukweretse Kongo Mana. Tokila danda sime kitarayi. Jime dinistafe. Awiri mirikiri mari dinistafi. Ajume. Ababoshe babohorwe. Ronda yatafikwa yaskashime. Ababoshe babohorwe. Basubire basanga imiryango yawe. Abababaye bose bahumurize. Amarira abantu barizara. Amaraso yavuye muri kiriya gihugu arahagije. Tabara Mana we. Tabara. Goboka abantu. Itamurure. Opisa le vaya dade.
ekirare itamurure mana yanjye tasime kitambo emwewe mwana itamurure 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 hariya hose itamurure trofarie nimubwire imana muvuga gusa ngo itamurure mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti itamurure mana tamurura amela siberare itamurure no vare del trash itamurure no magasambe la kati tromeria zalavare shimela ni prede itamurure ku ndondo zawe aloya skamperarie itamurure izina rya Yesu Kristo mwa mu urebe hose ma izina rya Yesu Kristo mwa uhereye ma dongi Rupri Silva tala siberare pre la siberare pre shimela sambe Hallelujah. Ela, toferare. Shime. Edela. Baragasi manaye. itamurure Rupri Silva kayo preda nizariga yo kumugaragaro komeza kwitamurura we. Tamurura yewe. Itamurura dopela shime. Ela dimista fera pre. Idi wini jani manga sobe. Krimeria savera pre. Sanguru nguyu manga. Manda sambe. ndagushimiye kuko ukomeje kubana natwe Pride ni stafe. ubane natwe uyu munsi uzobane natwe ku munsi w'ejo usubiye gukunda kuko tuzobana n'abantu ba hano ukomeze wigaragaze tubona ubwiza bwawe ndabigushimiye kuko ubyumvise tugukomeye amashi kuko ubyemeye mu izina rya Yesu Yesu ashimwe Amen. ndatangaye n'Imana aho sinari nzi kuko Imana izimvugisha bigeza tucinjira muno nareze n'umwana w'umukobwa sinzi nimba ari umukobwa nimba ari umudamu umukobwa numva umutima urambwiye ngo tumwatureho ijambo ashakwe riraguma riragaruka ngo mare nsaba ikimenyetso ndavuga ngo mana uyu mwana w'umukobwa nidusohoka yanditse amandiko mbabwi ndi imbere y'Imana izisumba byose ndavuga ngo nidusohoka yanditse amandiko turamwaturaho iryo jambo mbonye atumiza ikaratasi numva gusa ndarize none bishop ndakugora kandi ngwino twatura ijambo kuri uno mwana w'umukobwa ndemeye neza kuko Imana izivugana nanje Yesu ashimwe Amen. amen duheze Imana icubahiro Hallelujah. haleluya mureke agume yandike tugiye kumwaturaho ijambo Imana imwubakira urugo kandi urugo ruzima ruvuye ku Mana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nibwo bwanje bwa mbere nsabye ikimenyetso Imana ikagikora nkuko nabivuze. Yes. Amen. Yes. Nimuvuge ngo haleluya. Ababyeyi murashaka ngo abana bacu bubake neza. Imana ibarinde bene babandi b'ingweri bagenda biyerereza. Mwagira ubukwe none ejo ngo divorce. Nimuvuge ngo divorce itu. Usarira abana bacu bari mu kugira fiançaye ikaba yogira umwaka cyangwa imyaka ibiri. Twebwe twagaza dushaka umugore wawe ukamubonera ku munsi wa mariage ariko turasazanye kandi iki kintu kiraje nimuvuge ngo amen. Amen. Iki kintu bishop Imana imweretse iki kintu kiraje
bakahagarara n'ubundi iyo bagiye kubaka ntibazabicara zana agatoki kawe aka ngaka ibintu byarangiye uko nguko abana b'abahungu n'ab'abakobwa mushaka gukora ubukwe